Masih kita niyo ha arkanus salah, mga karukun-rukunan sin sambahayang. Sambahayang amunain takbiratul ihram. Inhikatu rukun sin sambahayang al-qiyamu fil fard ma'al qudrah. Amunain pagtindog asambahayang fard bang kakausa. Hikaupat rukun sin sambahayang qiraatul fatihah. Amunain pagbasa sin suratul fatihah. Harumini insyaallah subhanahu wa ta'ala sulayanna tuqaun into arkan manghirul kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun hikalimah, rukun hikaunum, iwan sin rukun hikapito. In rukun hikalimah sin sambahayang amu indi tay mauning sambahayang bang wayro uning siya. Amunain pagbahasahon ar-ruku'. Amunain pagbahasahon ar-ruku'. In ruku' bahasa Arab. In hati sin ruku' amunain pag-anduk sin amuyad tim ma'na sin ruku'. In ruku' rukun in hukumanni. Nagfarman in mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala halaw sin Quran. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يا أيها الذين آمنوا وهي kamu mga beriman irka'u ruku'kam wasjudu sarta sujudkam. In ruku' dahin di maitong imanu siya nakaabot hang karakaat bang niya iabutan in ruku'. Bang wala niya iabutan in ruku' sin imam, nakatindog na in imam nakayan na sami'a Allahu liman hamidah, dahin doon di mabista iabutan nin rakaat ya. Saupaman ya. Lima tungkaw si mambahayang paghugusin takbiratul ihram Allahu Akbar. In imam iangkat na inu timungan na rin haruku'. Bang pagyan mo Allahu Akbar, hibal na sin imamin niya harap na siya timindog, fatat ka raka'ah, nalawa na kayo mo inhambuk raka'at. Nalawa na kayo mo inhambuk raka'at. Kung mabista, iabutan mo in raka'at. Apabila pagruku' mo, iabutan mo pa in imam, rimuruku'. Pagyan mo Allahu Akbar, rimuruku' pa in imam, wala niya pahihibalin baran niya. Bang saupa main ikaw haraan na paruku' in siya himibal na harap na pataas, magaiwas na kamubihan, tan tutuod wala mo na iabutan in rakaat. Wala mo na iabutan in rakaat. Misampay kaunan sin imam na late siya imyan sami Allahu liman hamida. O nang kayo man ang imam late magyan sami Allahu liman hamida, himibal na so na siya rin doon taas timitindog buntol na bihan,
ang pasiyay men sami Allahu liman hamidah. Nanyan tubukun maray. Mayta. Sabab magdihil yadto lingog pa manusia. Labi luba na yung tao magmasbuk. Di niya kakita nin imam. Makaamgambang niya kakita nin imam. Laong takya tatampanan siya sinhag si masjid. Yan inhag si masjid, yan siya si mambahayang. In imam da hindi niya kakita. Nabang in imam, in kaunan niya. Suway na siya rin dito ha i'tidal. Ang pasya min sami Allahu liman hamidah. Unin jumatu hataw hatay kuran niya. Impangannal nakaabot pa. Impangannal nakaabot ka niyang paway na. Banghibal na sin imam, inunya. Wala ka mo nag-abot. Wala ka mo nag-amuin nag-abot dahin doon. Timutog kaw, masipa siya timututog, diyan tumabista. Diyan tumabista, misan siya nakaawal na mong sami Allahu liman hamidah. Mafhum yan to? Ang kanda, kuno ko magitong nakabot ako, ang karakaat, apabila iabutan mo in imam, rimuruku' patod. Pag yan mo, Allahu Akbar, nag-abot ka mo misan na kuman sa saat. Pag yan niya, sami Allahu liman hamidah, lang mo simudin, rakaat. Sabang lang mo, Allahu Akbar, himibal na siya, imabis na. Nang kanda bukun kau mag-itong haamuin diyungog mo sami Allahu liman hamidah, sa magbista ka haamuin hibal sin imam. Magbista ka hibal sin imam yun. Now, naingkaunan sin ruku' o rukun. Bangaon manusia wala na karuku' tan tutudin sambahayang niya batal. Laung ta manusia nag-uus-us. Pag iyan niya Allahu Akbar, kaya lupahan niya wala patuloy siya nakapagruku', timuy siya si mujud. O niyang bihan. Labi lupa na inamuin manusia ligap at tawakan mataw din pipikil. Pag yan niya Allahu Akbar, nakatuoy pa sujud, wala nakahapit rimukuha. Unin hinangon niya. In hinangon si manusia bihain. Inamo yung pagsujud niya yadto. Di niya nadto itungon. Lang simbaha sa bihaon, bali absin niya yadto. In hinangon niya, timindog siya magbalik. Sa kaula-ula, wala dahito jimat. Timindog siya magbalik. Ang pasya imian, Allahu Akbar, rumukuha siya. Tama? Na yung kasaan niya, tuwiya din paghukas yung kasaan, hukasan niya sin sujud as-sahw. Hukasan niya sin sujud as-sahw. Bukun siya imian na, sala kalupahan ko na, hituy ko na, naway ba, tali sa bayang. Isiyusin wala na karuku', hasambahayang piyagturan niya, tan tutuod, ba, talin sa bahayang niya. Na, batal in sa bahayang. Tayyib. Bihaon, biyan din yung kaingatan ta, o biyan din, kuno matagim manusia arimukuha na. Kuno matagim manusia arimukuha na. Matagim manusia arimukuha na. Apabila balaga o balagat راحة كفيه ركبتيه من غير انخناس. Matag na manusia yan rimuku' apabila abutan na, dumagpak na, induapad lima niya, maun patuhod niya, bang iabot na, naabot na sinamuin duapad liman niya, intuhod niya, min ghairin khinas, hari niya lukon intayin amuin tuhod niya ini, hati niya normal butang ambihan, piya titindog niya marayaw, amati pagyanon in khinas, in khinas amuin lukon niya bihan, na mabutsan, amuin di niya lukon muntasib, timitindog bihan, bang miabot na inpad liman niya, maripatuhod niya, mabista na turuko. Biaddi, naong tabihan. Itanda sing kamera yaon.
Matod siya nagkikita. Banglaong sing taubihan. Na. Mari operator ni paliuhan marikato. Pagkakitaan sinto. Abihan. Bang siya imian. Allahu Akbar. Inhana. Artinya imanduk na siya. Amuin ini dua pad lima. Allahu Akbar. Imbihan di pa. Yari pen lima niya. Yari tuhuda. Matag na imbihan ruku. Di. Wala pa miya mabut. Kung ano siya mabut. Matag. Pabila mabut na. Allahu na miabot na. Kaya ulinan ko na. Amunad to in minimum. Matag siya ruku. Tamam? Amunad to in minimum. Sa impagbisarahan taray di amuin tao mu'tadil. Amuin tao apartangahan normal, bukun abnormal tao. Aw niya abnormal tao piapan jari sintuhan mahamain lima. Misan nagbibihan, in lima niyan to si masadsad na palupa. Na mabis na imbihan to, di niya to ay lamud, abnormal niyan to. Way lamud halik church and mga abnormal. Tamama mo yung normal sadya. Naaw niya ni sab tao. Piapan jari sintuhan haupuin lima. Haupo bihan na misanin niya di magpak na palupa di da mabut. Ihan to mabut. Sabmayta aun abnormality niya. Naam, aun lamud sinya to lecture taway. Impiag bisaran tara hindi al-insanul mu'tadil amu in tao hapartangahan piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ayun yung kalupahi amu yadtu in aqallur ruku' minimum matag na siya ruku'. Atin ibang sa upama umyaon kayo mo. Naam, nagpahukom. Biya din nilang natuan, di kuratu di kandok. In lima kumiyamot na patuhod, kumatag na ba turuko, lang muuki na. Sa impangasyo mo. Amukanin hipahinang sinsara? La. Tabi mo, ha? Ang kayo ba na magpangadji sinfiq, magkasa. Impanganan nila sinfiqhi, amunad tuin hipahinang, amunad tuin amuin long sin bahasa biyaon amuin recommended bukon in fiqhi baitaan sadya kausin akal ma yujzi bang unuin minimum tay maunna sa bukunin maana niya mo tinipahinang kay mo biasin aun taurain doon bang magsambahaya nga Allahu Akbar turunin katambihan aun na sablo mabayhan sipak uy unaunin bihan pagsambahaya. Aso mo ito, may tabi ni pagsambayang wan. Alaw na, wala ko nakapangadji. Manjarisan hafiqhi. Imano siya bihat taon nakhalal hapagtali niya. Bukunin takin u. Bukunin maana sin fiqhi iyan ko manjari ba't hipahin ang kayo mo. Bukun bang kawiyan sin fiqhi. Inaurat sin usog dahing hapusod maripatuhod. Gumuha ko maripasambagura si masambahayang gimuhay mailok mo Allahu Akbar. Sa masal daw, jiyari na sin fiqhi. Bukun. Inyad turitan sadya ko sin fiqh. Amunan to yung sa baba tayo baon. Sa bukunyad to yung amuin recommended hipahinang kayo. Na unin recommended hipahinang kato. Hapagruko. Amuin ini. Amuin ini. Na. In sa rayaw-rayaw. Hantang simpagruko. Amunain laong sim mga ulama. Taswiyatu dhahrih. Wa unuqih. Wa nasbi saqay. Wa nasbu saqay taswiyatu dhahr amuin tupad intaykon tupad intaykon tupad intaykon wal unuq magad sambilin liog tupad inu di damaw no misan syari to padsabaon ukay wanan ingkulakub niya bihan nabi di mo ma straight sako kumatukol stay to mo inubihan, nariat to isang. Na, di na mo usa, in zahar, taykod, iban sin liog, mustawi, atin ito padbihan. Biad di. Maka na. Bagyan mo, Allahu Akbar. Ilima mo, ipacheck mo man iban mo. Bihan. Ayaw mo bihanon. Tamam? Bihan. Kitaon mo, ipacheck mo mga mo buntol na yung bihan. Muntol siya pabilain aturun mo, impangatod mo harap pa, pagsusujuran mo. Bukunin aturun mo pa mga ringding, di siya magbuntol. Kung nagbibihan, di. Sa isyo ibihan. Na, ipacheck mo man haiban mo, mo kita bakato. Tamam? Na,
mustawi intaykod, iban sin liog, iban sin uharap pababa bihan. Amot timaray. Ayaw isab makalando, amoy pagyanon sin mga ulama at tankis. At tankis, in tankis, miyakruh sin mga ulama. Unin hati sin tankis. Amoy makalando isabin pagsujud mo. Ang kayo ng tao makalando yung pangalan niya, sunnay magpalando ito. Allahu Akbar. Unin yulinan mo. Padsige mo yulinan mo, Allahu Akbar. Uy, natiyo-tiyo na kuman, kahukutan na ko, mahinang nakukuan niyo, biya sinamuin, kakana pagkuanon, paglungunon. Na ayaw isabing bihan to. Nahangkanda, tumtumun na to. In aqallu ruku' minimum na sabot ko kaina, iban sin recommended amuin pahipapahinang kato sin sarabihat. Now, amuyad tuin pagtawahon ar-ruku' min ghairin khinas. Tumtuman yung magruku kaybanan o magruku kaybanan munkhanis sin rukbah. Amuin tuhudin bihana Allahu Akbar. هذا انخناس أو بهان الله أكبر وكم بهان in pagruku' yato sa pa mabang ta sakit o kira sabang way sakit mo pabuntula Allahu Akbar yan muntasib buntul bihan nampay bibihan mo Allahu Akbar hada bukun marayo okay na ito نعم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن pagruku' أو شروط niya bibutang ko rin yaupo ko na magtuloy إن شروط sin pagruku' ويشترط في الركوع syarat ha pagruku' supaya taymaw ng ruku' mo isa Al-inhina'u min ghairin khinas. Ito na nasabot inin khinas. Inhati sinin khinas, taqwisur rukbatain. Taqwis. Umanduk kau min ghairin khinas. Hari mo, amuin kuano nin tuhod mo biya ini. Di mo lukon bihan. Hati niya, umanduk sa jabihan. Tamam? Hawairoon in khinas. Bihan. Kina, mati panagna. In mahal ga syurut sin ruku' at-tuma'ninah. At-tuma'ninah. Unin hati sin tuma'ninah. In hati sin tuma'ninah sukunun ba'da al-harakah. Unin hati sin tuma'ninah balikan ko. In hatisin tuma'ninah sukunun ba'da harakah. Sulat ta? Saan kita makahindo na sukun ba'da harakah. Amunin hatisin tuma'ninah sukunun ba'da harakah. Naam. In hatisin subayaw tuma'nina mo. In hatisin tuma'nina ang sukun. Narakalalong mo, himitan nakasud na mo nin baris sukun niya un. Namukon siyang baris sukun in pagyanon taray doon. In pagyanon ta sin sukun, saka na hati niya humundong. Subayaw hundong puasin hibal ba'da haraka. Aun hundong puasin hibal. Tani ha? Bangkaw imian. Allahu Akbar. Himihibal ako, haraka. Allahu Akbar. Himihimundong. Paghundong, katahan sin amoy bukog mo ini. Spinal, unutay nga nini. Spinal cord mo ini. Humundong siya katahan. Bang siya himundong katahan, suway siya lumugay hakahundong niya, misanda kuman imian kau subhanallah. Tamam? Suwayaon hundong puasin hibal. Amoy atin hati sin tuma'nina. Bangwayroon hundong
Di magpakhimundong inu, wala himundong inbuli intaykod. Himibal na isang magtuin uli mabtik, di matag. O nang kaibanan, Allahu Akbar. Ami Allahu liman hamidah. Himundong inu sa saat, inyaon wala pa, niya mababihan. Ya tumatag. Subay humundong katan. Paghundong, tumutog pa siya rin, hakahundong mo yaon, miqdar subhanallah, biyasin lugay mo imyan subhanallah. Tinabedin, Allahu Akbar, subhanallah. Sami'a Allahu liman hamida. Okay na. Pas na ko. Okay na ito. Sabang wala himundong bihad to. Atawa himundong datuod sa paghundong timindong ko magtuy. Sintak mo na magtuy, naway ron. Di matag tumanina. Mafhum mga jamaah? Kihatihan? Toy. Nah, in ruku' magkakunahan tumanina. Mahal ka yan. Mataud manusya. Naam. Wayron tumanina bang magsambayan. Tumtumaniyo sadya yan. Ako na kuning katan, rukun labayan na to, taka tumanina. Naam. In manusya, bang ingkaunan niya magsambahayang rumuku' siya, wayron tumanina. Di niya pindahuning kahalan niya bihaon sadya. Ang pasyadyag pakan kamatay, mapatay siya habukun tariqa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masandungan. Nasabot na hadith in Hudhaifah radiyallahu an, nakita si hambuk usog. In haditha sahih al-Bukhari, kaya riwayat sin Imam al-Bukhari. Kita ni usog magsambahayang di niya pag parayawin tumanina niya. Haruku' iman na sujud. Urin akikan niya sin Hudhaifah radiyallahu an, qala ma sallayt walau مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. Ya kaulong sin Hudhaifah, amo intao magsasambahayang di niya parayaw ng tumanina niya harukuway man sujud, bang kaulong niya diagpakan kamatay, taan tutuod ing kamatay mabukun kau hatariqa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namang kita bukun hatariqa sin Rasul, hatariqa hisyo, hatariqa sin syaitan. Ang kanda man kung magsambahayang parayaw ato ng tumanina mo. Banging kaunan mo magsasambahayang kau bukun na tuod marayaw ang pagtumanina mo parayaw. Supaya ri kita amuin abutan sing kamatay bihainin halta. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bihitaan niya kita niyo. Sin sangi panakaw hababaw sing gumini. Sangi panakaw. In sangi panakaw iman sin sukarul hababaw sing gumi. Amo in tao wayroon tumanina si sambahayang niya. Amo natin sangi sukarul. Diaog niya pinamuin mga magsud pa mga bangko yung magpakarabilyon. Diaog niya hakaso. Malagwing kaso na ini. May tad. Dungo kung may tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith. كرواية إمام أحمد والطبراني ابن كيمنا إن سبد الرسول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته إن سنيني صغر هبابو سنقميني آمو إما نسي يسرق من صلاته تقواني سباياني ميتاد Nasyanin sangingi, sabing katansin sukarul manakaw alta dukaing. Wayron sukarul alta nin takawun niya, way. Naamuray nin tao, way to dakal niya, sambilin suko niya, takawun niya pa. Pag-uusing katansin na mo in sukarul yan, ang pangadji. Impagtakaw nila, tumapukto na mga kalinduman, ang hindi kakitansin tao. Ba't kita lang na di masagaw? Nampain siya ini, manakaw hasabo nagmumunajati pansintuhan. Sabo rin mara nagmeeting nagmumunajati pansintuhan waktu isang pagkatakaw niya. Tuy kunin namin way akal. Ang kanda sa lago-lago kaso ang mga magpail kaso hatakaw amunain ini. Malagwing kaso niya patuhan Rabbul Alamin.
Nah, imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatih. Qalu ya Rasulullah, wa kayfa yasriqu min salatih? Pwede lang si mga tao, ya Rasulullah, yung pagtakaw niya, siyang niya. Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha aw qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Inhantang sin pagtakaw sin mano si asambayang niya, la yuqimu sulbah, amo hindi niya pagpahuntulon in sulb, amo yung bukog niya, hatay cord niya ini, amo yung spinal cord niya, wayru'un tuma'nina haruku' iman hasujud. Sangi sukarul hababaw siguro. Ang kanda. Ba't kita di kadang layan sukarul ha pagsambayang para yawain pagsambayang. Nah, amo yan tuin hikarwa syurut sinamu in ruku'. In hikatu syurut sin ruku'. Afwan. Adamus sarif بألا يقصد غيره. Hatisin adamus sarif bang siya rumuku' wayruun makaparuku' kanya bang bukun amuin maksud niya tud rumuku' yun. Bang in nakapahimal kanya paruku' dugaing dahin sinamin pagruku' di matayma. Intaw bang siya himibalaw niyan sabab. Lang tabihaw nagundong ako. Timindog ako mato ko pa idarah. Kuma tubig amatin sabab. Kuma ako tubig. Timindog ako maun sumambahayang yung maksud. Nabang sa upama hibal ko inuuko pababa. Tanto ha. In maksud mo imandok pababa ruku'. Bang sa upama. Desin nasabot na sin lima bay. Nakarungog kaw ulangig atawakan nakarungog kaw tibak hakwa. Sin buka mo. Nakaruku ka wayrong baya. Matagyan to ruku'? La. Diya tumatago ko. Yaw ko nagsasambayang bihan, nagtibak. Nakayang ko, Allahu Akbar. Yaw nagtibak. Unin maksud mo rin mo ko ikaw. Unin nakapahiwal kayo mo. Tibak hawa. Muko na mo insabab mo. Matay main ruku mo, batan. Unin hinamon sintaw bihad to. Timindog siya magbalik. Bistahun din ruku na ruku niya min sabab simbuka. Bali absen lang sing kabataan bihad. Way rato. Biya sinway nagjato. Tamam? Hahinapusan sin sambahayang niya, hukasan din kasaan na sin sujud sahwi. Mafhum? Nah, tu syurut sin ruku'. Tayyib. Tayyib. Lumatun kita hika unum sin amuin rukun sin sambahayang. In hika unum rukun sin sambahayang ar-raf'u min ar-ruku'. Ar-raf'u min ar-ruku'. In hati sin rafa' umangkat min ar-ruku' daing hapag ruku'. Wal-i'tidal. In hati sin i'tidal timindog kaw tindog تؤلد تعتدل قائما. الرفع ومنكت دين ركوع والاعتدال قائما تمندقو تندق تؤلد إن حكمني ركن بانكو إميان دين كو ركوع لو مبيان الله أكبر. نعم. Sami'a Allahu liman hamidah. Yang katmin lima magbalikan. Balikan ko. Sami'a Allahu liman hamidah. Ingan sin tindog ko ini. Tindog i'tidal. Imang kata kuring ha. O ruku'. Daing ha. O ruku'. In hukuman sin yaun. Naam. In hukuman niya. O rukun. In hukuman niya. O rukun. نعم. إن رسول صلى الله عليه وسلم لو سيدة عائشة رضي الله عنها كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إن كأونا سن رسول الله
bang siya umangkat na dahing haruku' di siya sumujud magtuy hingga siya makapag-i'tidal marayaw. Hingga siya makapag-i'tidal marayaw. Ang kanday manusia amuin al-musi'u fi salatih, al-musi'u salatah. Naam, amuin tao kita sin Rasulullah si mambahayang bukun marayaw yung pagsambahayang nyanan si mga magahadith al-musi'u salatah. Naam, pagkadto niya pa Rasulullah si malam puas niya si mambahayang uli na kay kanya si Rasul, salli fa innaka lam tusalli. Kadto ka balik, salli, sambayang ko magbalik, wala ko nakasambahayang, wala na bista, nakatunag balik sambil paghikatuna, law na ya Rasulullah allimni fama uhsinu ghayra hadi. Hinduin na kulong niya, muraw ning kaingatan ko niya. Naunin na kay kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Bangkaw ring haruku', angkat kau pag-i'tidal sambil makatindog kau tindog tulid. Sambil makatindog kau tindog tulid. Nah, impagtindog tulid, maka tanyo ramang uning bat-bato ni katan hasunan, hasunna. Impagtindog amuyad tinrukun. Impagbasa sunnah. Tamam? Maka tanyo ra sunnah ti mga yadto. Alakala long muning basa hunday dun, maka tanyo ra sunnah katan insyaallah ta'ala. Pagyan mo sami Allahu liman hamidah, yang kat mo lima mo. Rabbana walakal hamd. Atawa imyan kau. Allahumma Rabbana walakal hamd. Jarilah. Balikan ko. Imiyan kau Rabbana walakal hamdu. Nasabot hadith. Ganapan mo Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nasabot hadith. Kimuddan na ko si Musim. Tamam? Naam. Bangkaw imiyan Rabbana lakal hamdu waywaw. Allahumma Rabbana walakal ang kaibanan Rabbana lakal hamdu nasabot da harif. Hawnu ko rin dito kimuddan na ko biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sa aun bonus da hindi. Aun bonus. Aun hambuk sahaba. Sabuton ta supaya aun pangadjian makatan. Actually pangadjian na isang kata. Aun hambuk sahaba. Saan mo sila nagsasambahayang in hadith Sahihul Bukhari. Sakali pagtunga sin Rasulullah na haruku. In kaingatan sing kamatauran, Rabbana walakal hamd. Atawa Allahumma Rabbana walakal hamd. Sakali aun diungog sin Rasulullah nagganap dua. Nabangat to rin di ka to bid'ah. May nagganap na. Tamam? Na. Uli na kayo sinusugad to. Law niya Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nakatan yun na ito. Maulana. Hapaltan yun insyaAllah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban wa isa niya kanapan mubarakan fi. Diungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uwas man nagsambahayang. Uwas na yung Rasulullah nagzikr nagkatan. Pialing niya na imbayho niya pa mga sahaba. Yatod niya na biha. Ayyukum lang sin Rasulullah. Naam. Hisyurain kanyo lang sin Rasulullah. Kala kada wa kada. Namung lang na sinini ban sinini. Wala ko ang kaya hindo. Hisyurain kanyo namung biha. Alam sinusugyaw, ha ana dha ya Rasulullah, ako lang ya Rasulullah, may tabang mga katuway ron dasa, ba't wala man ito kaya hindo ka? Unin akisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aytu bid'an wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwal. Kita ko lang sin Rasulullah. Waktu mo kiabtangin sa lingkat-lingkat kabtanganan. Katluan labi. Bid'an wa 30. Pilain labi sin bid'a. Daing hatu pasiyam. Hati niya 33, possible 33,
34, 35 malaikat, 36, 37, 38, 39. Mati maana sin bid'a. Kita ko lang sin Rasulullah katlu an labi malaikat agaw, naglumba-lumba, hisyo kanila'y makasulat sin salingkat-lingkat kabtang amin kabtang wet. Katluan labi malaikatin nag-agaw. Nabang mo yan tuwi panduhan? Wala sa ato kaya hindusin Rasul, may tanagganapin mga sahaba. In jawab, bukuning katan pagganap, batlong muri manjari. Tumtuman nyo yan. Subahat halong sin usin tawbihaon katan sing ganap long na wala nahinang sin Rasul, bid'a. La. Laysa ala itlaqih hukum bihan. Hukumun mag-us-us. Nalong mo, i-approvean sin Rasul ang kandad to okay. Naam, i-approvean sin Rasul sa kuno. Kano siya i-approvean sin Rasul? Nakauna in approval sin malaikat din kanya. I-approvean na sin Allah Ta'ala, wala pa i-approvean sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang mga to kitao, nag-atap iban sin kabayan sin Sarah. Labas. Mataw din ang mga sahaba, mataw din mga adhkar nila, wala kaya hindu kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In syurut sin i'tidal, muna. Suwayaon tumanina, nalilay na tunin tumanina. Tamam? Nalilay tanayin tumanina. Mataw din dua rin doon. Hapal ko ruwa. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Atawakan mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ikaw ni magdua, mataw din dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din. Sa intabih subay'in i'tidal an la yatula al-i'tidalu an la yutawwilahu al-insanu tatwilan fahishan. Subay sab syari makalugay tuod. Di siya makalugay tuod din amo in pag-i'tidal. Bang limugay in pag-i'tidal sambil diaog niya ng lugay sin pagbasa sin Fatiha ba'tal in i'tidal. Mafhum? Pila second si magbasa Fatiha. Bangkan yung Maulana. Kumahang kaminit. Ang kaminit. Ang kaminit. Toy. Ang kaminit yung pagbasa sin Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil walad dhalin. Bang inkaunan sin nag-i'tidal. Limugay in pag-i'tidal niya. Labi rin sin pagbasa sin Fatiha. Ba'tal in i'tidal niya. Launta. Imensya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ila samawati wa ila al-ardi wa ila ma syi'ta min syai'in ba'd. Tumtum pasing kewanan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya. Syabut na kataan limu kayrin sin pagbasa sin Fatiha batala i'tidaluh ba'tal. Mayta sababin i'tidal ركن قصير وركن هوكو تبه أو ركن مهبة أو ركن هوكو أو ركن طويل أو ركن قصير لأنه ركن قصير هوكو نمال مو بيها هبا لا برينسين هبا عشان بس فاتحة لو سمع علماء mabista na siya naam mahaba bang mo piyahabain hawpo dahin doon kumangiin i'tidal. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam. طيب. Okay na ito? Kaya atihan na ito na al-raf'u min al-ruku' wal-i'tidalu qa'iman. In syurut niya at-tuma'nina alla suwairi yutawwilahu pahabaun niya tatwilan sin pagpahaba fahishan nakalando na. Fahish atin niya nakalando na. Naam. Tayyib.
Mari kita pahikapito, rukun si sambahayan. In hikapito rukun si sambahayan, ala wa huwa as-sujud. Amo na yung pagsujud. As-sujud, amo na yung pagsujud. Nasabot ko na yung ayat kaina, ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu. Daak na Allah Ta'ala papasujurun kita. Nah, miadiin in pagsujud. In pagsujud, mubasharatu ba'd al-jabha mawdi'a sujudih. Pakuddanun paragpakun in tuktuk jabha. Tuktuk. Maun patampat pagsusujuran. Paragpakun in tuktuk. Maun patampat pagsusujuran. Bang impiaragpak mo. Jabin. Hati sin jabin. Amuin ini. Amuin tuktuk sin tao. Amuin ini ha. Bukog ini. Tuktuk ini. Bang saupama impiaragpak niya jabin. Amuin ini. Jabin. Pagsujud niya Allahu Akbar bihan. Biasa sin nasususah. Biasa sin tao na Facebook kata nasususah. Naam la hawla wala quwwata illa billah. Bihan. Atawakan bayhun impia sujud niya. Di matang sujud. Atawakan sabab sin pansong sin ilong niya, tungay-tungay ilong din piaragpak niya. Allahu Akbar, ilong-ilong niya rawihan. Hal yu'tabaru dhalika sujudan? Maitong yan to sujud? La wallah, di ito maitong sujud. Kung siya maitong sujud, apabila dumagpak, tuktok atawakan kaymanan sadya rin hatuktok, o kinanto, bang man tuktok. Bang man siya, tuktok. Nah, طيب bihaon yung pagsujud. Bihaddi inamo yung pagsujud tapababa. Yung pagsujud tapababa. Makauna in tuhod dahil sin lima. Makauna in tuhod dahil halima. Bihan. Allahu Akbar. Sujud muna in tuhod. Ampain, 25, naam ampain, yaud. Tamam? Wairon na isabsa niya bang di kau makabiyak sa long matambuk kau. Aon siya matambuk. Bang nihiragpak bihanin kuan niya tumakliad, baka makalakso sinamuin. Sumagnat maintihan, silaggo. Na wairon da sa niya, paunahon niya bihan. Tao mga sakit si mga tuhod niya. Sabang kita magsabot sinamuin, labi marayaw, hataw wairoon sala niya, labi marayawin, tuhod ampain 25. Nah, bihaon ang syurut sin pagsujud. Supaya tayo maun in sujud ta. Muna in syart sin pagsujud inkishaful jabha. Yariya. Inkishaful jabha. Unin hati sin inkishaf al jabha. Nah. Ininkishaf al-jabha. Hati sininkishaf biubukisan. Hati niya wayroon tampan. Sintok. Wayroon biya mga lampik. Bang in pagsambahayang mo pagsujud. Kaya tamunan in tuktok mo. Di matay man sujud. Bang di matay may sujud mo ba talin sambayang. Tao. Lando in sub iban lasa niya pakupya niya. Bang siya magkupya bihan. Kilay niya sambil kinukupyahan niya. Allahu Akbar. Unay magkundan niya maulana. Tuktok atawakan kupya. Wala yung Diyos. Tao. Mahaba yung buhok. O niyang kaymanan mahaba yung buhok. Ha? Sambahayang Allahu Akbar yung buhok niya katan, yari na hindi.
Pag sujud niya, uning dumagpak. Buhok, la yajuz. Di matay man sa bayan. Tabi. Imama, lamik yan. Sarok, fayawatong munkashif. Gumawa ito rin tuktok. Syar, hasupaya kay maunin namuin sujud ta. Naam. Di da mauno. Ang sa pa maun biya mga tubuan ko, mga nanabautot mga rendi. Mayroon da siya niya pakidkirun mo. Ha? Pakidkirun mo sadya. Naam. Inkishaf al-jabha. Inhikarwa. As-sujudu ala sab'ati a'zum. Hikarwa syart. Suway impagsujud hapitu a'zum ang gauta. Ina'zum ini bukog. Aydam. Hapitu ang gauta. Laung sim mga ulama. Orin pito ang gauta. Itong unta ko. Muna dua pad lima. Dua nasan. Tamam? Intuhod dua. Pila na? Upat na. Ensike dua pila na. Tok-tok, iban tungay ilong hambuk na bistang pito. Bang unum din si mujud. Wala miyaga din hambuk. Di mabista. Lang taon tao bulaog mo mag-exhibition na lang sa bahayang. Allahu Akbar. Manjari lang ni Ahmad Jab Hanafi. Bimanin siki hambuk. Al yajuz? La. Unum na. Atawakan wala di maragpakin tungay ilong. Hal yajuz? La. Atawakan bibihanin ang buk liman niya. Tawambuk na lima bihan. Unum na yung di maragpak. La yajuz. Unim baita sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadith. Kaya riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim. Qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Naraaka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala sumujud hapitu ang gauta ala sab'ati a'zum. Uno naman ala al-jabha tuktuk wa asyara ila anfih ang panyatyudlo in ilong nini hati ni hambuk daong karwa nabang wayron ilong medin na wayron day sabsa nabang nauto din ilong mo maguno pakaw ini ato exempted na ko sin Allah subhanahu wa ta'ala tuktuk iban sin ilong hambuk asyara ila anfih wal yadain tuna wal rukbatain lima wal atraf al qadamain pitu. Umirtu ala an asjuda ala sab'ati a'zum. Inhikatu rukun atau syurut sin sujud raf'ul asafil ala al-a'ali. Raf'ul asafil ala al-a'ali. Unim makna sin raf'ul asafil ala al-a'ali. Hatinya subayin kaunan sin umu mababa dain sin buli. Tamihu ya jamaah. Dungdungin niyo. Subay impag sujud mababa inu dain sin buli. Biar din. Mangkau magsujud amo inu. Biar din tayong buli bihan. Namay nang nabe sapi dagbos. Ini mataas daing hau. Bang aun tao si mujud mataasin niya ring simbuli niya rin matag sujud ikadto ta tao dasok na insapan yaon naman siya masi jumuljul palaw sa kalipag sambahayang niya pag sujud na way nakasujuran niya buli na magtuisin tao magjato yung biya maulana, magjato. Buli na sintaw. Pagput niya, iniunin hinang niya, simujud na siya buli sintaw, Allahu Akbar. Nang siya mo niya mataas, tuo niya, tawakan buli niya. Nataasin o niya. Dayo ka ba? At tawakan si mambayang si hagdan. Kasi hagdan niya, bihanin hagdan. Timitindog siya rin di. Pagsujud niya, bihan. Mataasin ureng simbuli. Di siya tayo maulong sin mga ulama. So wain kaunan sin ajuz a'la min ar-ra's. Ding mataas siya ring sin hauyaw. Nah. In hikaupat syurut sin amuin
sujud. Naam, alla yasjuda ala muttasilin mutaharrik. Lilayon tan yumani ni puasin adhan. Waktu na maray, aw na ni mag-adhan. Bismillah. Ito, kaya ba kita? Tubig mahaga, tubig piaso iban pa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
continue in syurut sin sujud. Dain ha mga syurut sin sujud hamujahab sin Imam Syafi'i alla yasjuda ala muttasilin yataharraku biharakatih. Suwain kaunan sintao magsusujud di siya manjari sumujud ala muttasil amuin yaun habaran niya sugpat tabaran niya yataharraku biharakatihi magadha hibal niya laung ta igsambahayang ako ibansin aun sa una mo in ghatra kaya niyo ghatra min sahal magsambayang sahal in sahal muttasil bi yaun mimikit ka ako yataharraku biharakatihi himibal ako himibal daysa miya makadahibal ko di manjari kasujuran sin magsasambahayang in amu in miya makadahibal ko biya sin ghatra yaun sa upama pagyang ko Allahu Akbar paghug sin ghatra ko sin amu in sahal ko yaun miyantang bihan ha amoy pagsusujudan kumpanya sujuran hamajhab sin Imam Syafi'i di matay min sujud bihan. Mafhum? Sabab simya makadahibal mo. Atawa kan naggamis ka wi sing gamis ini. Nagjajab-jaban da kuman in gamis mo. Tinya unsan taw gagamis mga biyanin haba pababa. Sakali pagbihan niya Allahu Akbar, pagbihan niya miyantang ini bihan na pagsusujuran niya. Sujuran niya madtu hal yajuz? La, ba'talin sujud niya. Tabihu, mataod din ka itong magsusunog sahal. Ang kaibanan, di niya na pagjakahanin sahal niya bihan, misan mantang na bihan niya, ito nira sujuran. Bukom biya si mga sudjara, in sudjara wala siya miya makadahibal, tayo umpik sa baba. In pagyanon na hindi biya si mga kupya, miya makadahibal mo, biya sin mga amuin gamis mo, ini miya makad, atawakan biya sin sahal mo yaon. Bang in muttasil, susugpat kayo mo, miya makadahibal mo, kasujuran mo inyaon hamujahab sin Imam Syafi'i di matay main sujud mo ba'tal in hukuman niya. Ba'tal in hukuman niya. Nah, kandan tabihu jaga kamu marayo pag ibada. Rakala lang umasub kita magsahal sa kalirain doon na mutuyaw ni mahinang sabab dihi katay masin sa bahayang ta. Naam. Ininapusan syart sin as-sujud أن يتحامل على الجبهة تحاملا وسطا نعم تحاملا بينا بنقو مقسجود لو سمع علماء أن يتحامل على الجبهة أتني بنقو سمجود بقن إن تقتق مويني هلوب متود پاموين pagsusujuran mo bukon mo raysab iaangkat amuin pais-pais na tunin paragpakon mo. Sa paragpakon mo hapartangahan. Aon yang kayban ng tao, bang magsambahayang, hilublob tubin amuin, tuktog dasin sa kaulaw-larahon niya magbanggulin, entahil sa tawakan pagsusujuran niya, dahon niya ito maggidgid bihat. Bukong bihat yung pagsujud. Naimangi pa rin doon, bang mahug pa riya, supaya lang niya kumuha imbiadag bus alamat si makusog kita magsujud. Naam, ang kaywa nang magipatod siya, may itumitumon bihan. Mayta, mahinang long niya pangindanan. Tabi, hada riya, imbihad to riya. Sabang siya, timo mo, gimuha sadya, wala mo. Amo impiagturan, gamman, iyon mo siya. Tumanda to siya rin doon. Namura-murahan Allah Ta'ala ni nagbutang sinalamat ito kayo. Naam, ayaw mo, amuin, hilublub to madto inumo. Ayaw mo rin sa dahon inumo, amuin sa kurang-kurang, pais-pais sadyang paragpakon mo, biya salatod bihan, biyara mo inumo, ayaw. Kandaman ko sumambayang mga hospital, aon waktu makasambayang ka kama, ing kamayaw magkumuan ba siya umunuway ni? Iloblob ginumo pakwan. Namiyan din bayad to. Dahon mo inamoy umo, salat-salat sa jahimutang mo, atawa kan hilublob mo ayaw. Pasarihan naman to. Bang siya limublob, bang man wala mo ratod, piya kusog pa baba, okay na to. Okay na to. Tamam? Okay na to. In hinapusan, wala ko na nasulat na hindi, amo na yung tumaknina, inyad to, na asal yad tulong singkuan,
kaya susud na hakatan. Kahunahan, hapag sujud, ang tumanina. Hinapusan, biad diin ipagsujud ta. Biad din in sarayaw-rayaw hantang simpagsujud. Toy. In sarayaw-rayaw hantang simpagsujud. Muna-muna, tumakbir ko pababa. Law mo Allahu Akbar. In dumagpak muna, rukbatain. Amo in dua tuhod ini. Allahu Akbar, rukbatain. Pagdagpak sin rukbatain, in sumunod, yadain, 2-5. Allahu Akbar. Pag-uwas sin 2-5. Ang parumagpakin, tok-tok, magkakadiman sin, ilong. Allahu Akbar. Bihan. In 5 mo, in 5 marayaw halima, hibutang mo siya hadwal mangkibain. Hati sin hadwal mangkibain. Hati niya pagtuparon mo iban sin ini. Bihan. Bihan. Amoin ini, pagtuparon mo siya. Ayaw mo bihanin 5 mo. Makruh hasang bahaya nga. Mga usog, bibihan. Biya niya pialuluko, biya sin pagluko iro. Makatan nyo rin siya. Allah, kaya na magruko bihan. Makruh, pianglangan. Pianglangan, sin amuin syara na tuwa ka may Islam. Na in 5 mo, labi marayaw harap siya pakibla. Biya kukuan-kuan mo tiyo, bukon mo sa pipikittud biya, bukon sa blialang-lang mo sa hapartangahan bihan, sarta in 5 mo ini, pakuan-kuan mo tiyo bihan. Pa, amo in biya, layo-layo mo in kuan mo ini. Inamuin lang tabihan, taikod mo ini. In sige mo, paragpakon mo, ang pagsukon mo. Amoy ninduhol ko lamay siki, nagbibihan. Tamam? Nagbibihan. Na amoy tuin sarayaw-rayaw hantang sinamuin pagsujud in 5 hadwal mangkibain gatap magtungod iban sinamuin abaka naam harap siya pakibla amoy tuin sarayaw-rayaw hantang sin pagsujud. Mahuli bang aw pangasubo na to naam pangasuka. Fadal. Sa puhod. Hati niya before sa sumujud, Allahu Akbar bihanun niya pa. Muna-muna yung paglano sin amuin tampat pagsusujuran. Mga untod kita mo hikamula, mamasakit, mabatuyaw dumagpak masakit, way saan niya hiig. Sawang nahinang na habit mo, misan way roon, inyad to miyakruh sin mga ulama. Mayta, sabab sa kaula-ulay kaaunan mo, di ka mabaya simbak kasi pag-ibadat. Biya na si mag-ail. Ang kayo ng puwas mag-ail, magtuya mo yung biya, mamigsik, kumaamin biya, paspasan niya magtuya. Sa kaula-ula, inbak kasi ni ibadat, di siya mabaya. Ang kandad to, bangaon mikit hatok-tok mo, biya bahun bundeng hapag sujuran, ko magtuya mamaspas biyan, pasarihan na maon. Amunaning kabayan sin Allah Ta'ala, magbaribak kasi pag-ibadat. Na, tamam? Fadal. Pagsujud. Marayaw in pad si kinagbibihan. Ipikit bihan. Fadal. Yan din. Mamay buhok. Na, bang ketabunan simbuhok mo, intuktok mo, in kasujuran mo buhok mo, babatan sa bayang mo. In hinangon mo, suway ko magkopya. Kopyahan mo marayaw bihan. Naam. Iban ayaw, matawad biyaw magsambayang mamay buhok. In hihinang, kiyukuan, uno ni piyupukos. In magpukos, hawak to magsambayang miyakruh si syara. Kung tumano yung pianglangan. Pianglangan si syara, in amun piyupukos. Naam. Pabal. Katoy tuan. Oo. Humuhain ikot. Allahu Akbar. Nasway siyang kaantapahan. Na malingkat na tuod. In pagsambahayang ibadah. Dain ha mga makabatal sin sambahayang na to. Apabila humuha in aurat sinusog.
Banggi mo in aurat sinusog kapag sambahayangan, baktalin sambahayang mo. Haunin aurat sinusog kapag sambahayangan. Dahil di. Puso din ni damari. Nabang pagsujud mo in alkansya mo, hababa pa. Abihan. Haunin alkansya, rin. Nabang sa upama, pagruko niya, gimuwa ina mo in utbud, naway na. Baktal. Kaulan wahidan ba'tan. Nangkan da jakatun ka mga pantalon so yung parewan yung papahan yung badyo niyo. Now. Bedin. Sejarah. Pia babag tayong sejarah pagubos. Way nun na saan niya. Di na mo, no? Di na mo. Ayaw sa dyan namin sugpat pa, tuk-tuk mo yan. Ano mo yan? Di daw. Meron na saan yan? Meron na saan yan? Naam, ang papangaso mo? Ito eh. Sa pangakati ang buwan niya, sa susunod na yan, bukas, nahulog ko siya, bukas ka susunod, hindi na nga siya, susunod niya. And sinusulog mo? Susunod sa kayo, bukas, nahulog siya, susunod, Manjari na siya. Sa in labi afdal, isimay mo. Simay, simay. In labi afdal. Naam. Na. Aong pa? Ito yun ba't kita niyo masalasay para kala na to? Why na? At doon palas. Bukon niya bibihan, bukon na siya nagbibihan, na partangan. Partangan siya niya. Apartangan. Na. Habang mayroon na ruwahan na to. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم احفظ لنا العلم إلى وقت الحاجة إليه يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم ارزقنا علما لا ينسى برحمتك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين